Nende kisioni cha Kiangini kilaki Mumbuni North County ni ya Masaku menaundo wako tane. Ituna serikali ya kaunti ya Masaku kwambia walanyo wako sewe kwa kiwanza skulu ni wa Kiangini na kilaki vaniwe kutethi siava nene ya manyuama skulu wa mwana Enende Makisioki ni makadhia itambia hii mayueta kanani uniko munene kuovala ingi maende ya na kule atongoi onde maende na kuosa moloto wako ende isi maende yo vanu wako toa isi siasa itena meko. Daniel Mwangela na maovo. Enende ya mainene ya vaskulu ni wa Kiangini valava ende na utoa waki wa kiwanza chuu ni mali seka na nubuche munene kuona walinyo uende na utoa iwa nundu wa siana siosi deto ina maite kwa iwinda yasa. Ni musewa Kiangini siasa tulinota nukuona atokio sobi kwa kiwanza palate siana sina mamo notela kwa madhao ukethia mekunia mubila balelo ayute notanu tiasa tuta kwa mama aitwa lalela nesa onakeka ipatone ka fenzi wangali kwa uyalelo ukethia ni chalalwa na siana yidina ingi ya siana siana kwa udaukia ivaukia nani yikunia lelo mubila na tienda makakunia ava kiwanzani kiuze ubisie ya utika kunia akula wabina ndeti na Antoni ni kunia akula. Nake minisa muveani wa Malelu na ula wa kisomo ni maeleseka serikali ya kaunti ya Masaku ngwa utongoi wake mwandu wa Vinyandeti nimekuendea na ukuatiene na ene ndima Mumbuni kuona isu ingi lasi kuenda maende otaya nikenda maende na utoaiwa primary. In fact mheshimiwa Kisoi oloko itekibela cha MCA ba naona nena nisina governor na nengane patoyo kwa ndo Kiangini ndo mukadhi ya muno ndo mutongo iwe tumite ndo ona atemu sakwe mukazi onengane mabata make kwa serikali ya county nikenda tutebesi andu maitu na tunayati excavator yenza murango mona yenzie na tenda imin kile kwenza section ya mona ibaya nikenda tuete lengi itawa shovel hivyo ni tuende na kutukuma na ndi tiasia nondo kutukuma musio wa county government na wiper government ina Masaku so it deserves to be elected. You know, the governors are going to come and the Masaku na udhukumi ni mawene la yani yo kuamua ndio kusema sikoka di manara ya yundo tonoga asia mande madogwe noni ya mutongo yumo na ndiye osi tinga yiteme andonzia nondo wa political and partisan interest. We can only say to the people and more cause mayalone ngothi wotenge otongo mundu yote kupinga maendeleo ati nondo maendeleo ne county government na ni governors kwetu na wiper now you don't belong to the party kule kukosa kiliko nondo taile kuteria andu maitu nondo imana mayi miaka mingi itanai na kiwanza kuma skulu yakwa naona nusesi anaia sisobise kiwanza ba nikanasi anaithaukia ba mbe ni nathaukia lelu na ina very risky nundu wangali lasi upita na tumota lakini governor witunu ikite bitinga liko ya kisoma muno nundu yutayuba anu kona nundu misiemani lakini nukutata muno asobye kiwanza kiki nikanasi anasitu kwethesi kathaukia ba kuzi anasibingwa skulu mwiwambe mwako siukite ikokaside na bandu basio muno ba uthaukia nikanasi anasitu sikwate experience ya sports. Daniel Mwangela, Mutongo TV, kuma kauntini ya Masaku.